Селам алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова çalışan ve шымдықыда қаға бойлы мәлімат. Байырве чечек байрамы, еркішілер оңа насыл азырланалар. Семейізде ялы кенары құржылығыны акимет векілері тешкерділер. Кризис меркезінен сакина оз мескеніне көчежек. Шымқай көнде яңы мектеп графиктен евел құрула. Волонтерлар Ахмеджете гөзелік күніні кечірділер. Байрам кім үшін тешкілетілді. Cumhuriyet'nin Devlet Akademik Muzikалы teatrында 8 март байрамына bağışlanған гала-концерт keçti. Programmada en yaxşı çıkışlar, müzikler, ariyaları ve operettaları, dünya hitleri, hem de klasik ve zemanevi oyunlar. Kadınlarını bayramnen hem de Cumhuriyet yol başçısı Sergey Aksyonov hayırladı. Mevzunu Elmas Ablakimova devam ediyor. Здравствуйте, с праздником вас. Байрам музыкаль театрының басамақларından başlana. Залның кірішінде қадын қызларының ер-біріне гүл бағышлана. Cumhuriyet музыкаль театрының санасында чечеклер ойыны, парлақ, ренклі гүллер атча, челептен чықып ойын тішейлер. Концерт программанın ilk çıkışı gurdeli ağışlarla karşılana. 8 Mart bayramı arifesinde yakşı çalışkan nazik ve dülber hanımlarını atta medallerle takdirleyler. Umumnen böyle teşekkür namerlerinin sayısı 20'ge yakın oldu. Sıvade Seyit Arifova Sak şehrinden geldi. Onu birinciler sırasında mükafatladılar. Очень приятно, спасибо большое. Я очень благодарна нашему руководству, нашему руководителю Звягинцеву Юлии Валерьевне за то, что она выдвинула меня на благодарность. Kadın kızlarını endi Cumhuriyetimizin birinci şahısları da hayırladılar. Sergey Aksyonov kavi, sağlık ve sevgi tiledi. Нашим крымским женщинам самым лучшим в мире, без всяких сомнений, самым отважным, системным, самым порядочным, только здоровья, любви, вот всего-всего самого лучшего, и чтобы рядом с вами всегда были надежные мужчины. Ну а мы все будем для вас делать, потому что без вас мы никто. Kırım Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov kadınlarga teşekkürlerini bildirdi. Весь Крым сегодня это женский Крым, поэтому мы зависим от вас. И, наверное, все то, что мы делаем на 8 марта, это очень маленькая доля той благодарности за все то, что происходит в нашем обществе благодаря женщинам. Sanadan Kırım sakinlerini Rusya estradının yıldızı Rina Dubtsova hayırladı. Sonra en sevimli, nazik ve kıymetli hanımlar için Cumhuriyet'ten nam kazangan artistler çıkışta bulundular. Elmas Ablakimova, Dmitry Nizavoy, millet için. Kederli hikayenin hayırlı sonu. Kadın kızlar bayram arifesinde Krisis merkezinin sakinine Gülsüm Zidlayevaga çok beklenilgen meskenin anahtarları berildi. Bu vakını o bir yılga yakın bekledi. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Сонсыз стресслер ахыр yaşayış vaziyeti ve tek evladının ömrünü devam ettirmek için degildi, başları tepesinde dam olması için kureş. Endi bu meseleler geçmişte kalacak. Bugün Krisis merkezinin sakini Gülsüm Zidlayeva yatakhanede öz odasından çok beklenilgen anahtarlarını elde etti. У нас сегодня вручено 2 квартиры. По этому поводу улучшены жилищные условия. Над этим вопросом мы работаем постоянно. Gülsüm Zidlayeva odаны bakmağa aşıqa. Bu vakıyanı yaşana bir yılga yakın vakit bekledi. 2014 senesi o ömür arkadaşının ayrıldı. 3 yıldan son insult geçirdi. Kadın öz belasının yalnız özü kaldı. Ama şimdi bular episi unutuldu. Bugün Gülsüm Hanım bayram keyfinin paylaşa. Елена Степановна сделала нам такой подарок. Надеемся, что здесь мы уже обретем спокойствие, уют и все условия для выздоровления меня, ребенка. Gülsüm zinaat boyunca dizayner onun için çok beklenilgen kvadrat metrelerini özü donatacak. Endi yanı perdeler ve divar kağıtlarını seçti. 8 Mart günü bu Nazik Hanım hem kadın kızlar bayramını hem de yanı evge koçkenini kaydedecek. Sultan İstakayeva, Sevil Memetova, Vitaliy Golubov, millet için. Ахмеджет районы Шымқайконде 800 балалық мектеп 70%-ға азыр. О ФЦП программасы бойынша құрула. Шымды құрыжылар бинанын тыш безетілівіні екінлейлер, бұнен бір сырада ішкі ішлерде япыла. Оқув мөсесі оз қапыларыны не вақыт ачажағыны мұғбермаз Айшы Шулакова біле. Сылавчылар мектеп бинасының ок тарафында суслю сылавның сонки қатны төшейлер. Бояланмаздан эвел сонки басамақ да бу диварны сыламақ қалды. 2 входа.
Один вход младших классов, другой вход старших классов. 800 баллық мектеп Ақмешіт районының Шумхай көйінде құрыла. Объект 4 ел евелсі ФЦП программасы бойынша құрылып башлады. Мектеп құручылығы толу шекілді алып барала, құручылар атта графикны озалар. Оқув мөйсе 70% азыр. Шымды құручылар ички бесі түліфге кечтілер. Бірінші қатларда стяжка төшеле, диварлар шпаклевка етіле. Учинчи қат исе толысынен боялануға азыр. Все строительно-монтажные работы, весь СМР планируется закончить к 1 сентября. Мектепте иштер 100%-га екілінмек кереклер, құрыжы шыркет оны ичтенді екілінейджек. Мөйсе земаневи техниканен донатылажақ, анда өз білгісаяр одасы, тыш эким одасы ве бұйық китапхане олажақ. Ағыр юрген балалар үшін санузел, лифтлер ве пандуслар абаданлаштырылажақ. Помещение спортзала. Здесь ведутся работы по монтажу витражей и установку стеклопакетов. Бұл залның умуми миқдары 1000 квадрат метрге якын. Мында футбол, баскетбол ойнамаға ветренажерларда идман етмеге мүмкін олажақ. Атта район мықязында спортив ярышларын тешкіл етмек мүмкін олар. С левой стороны находятся две площадки спортивные, баскетбольная и волейбольная. С правой стороны футбольное поле и здание тренажеров. Мектепнің өз котельнясы ве темізлев иншаатлары олажақ. Энді эпсі коммуникациялар кечірілді. Шымды есе құручылар мектеп территориясының абаданлаштыруынен оғырашалар, қалдырым ташыны төшейлер. Потому что от асфальта идет жара, асфальт выделяет вредные газы, а брусчатка, она экологически чист. Құрыжы монтаж ішлер декабрь айында екіленecek. Илк талебелеріне есе мектеп келecek оқув елінің башында қабыл етecek. Bundan gayrı bu koyda ФЦП программасы бойынша 160 кенже üçün бала бақчасы құрыла. Onun yekilenmesi 2022 senege planlaştırıla. Ayşe Шулакова, Максим Турчев, Millet üçün. Қазай алда болынған бала бақчасы семейізде ялы кенарының құручылығы ве яңы тіби меркез. Девлет шырасының рейсі Владимир Константинов іш зияретінен ялтаға етіп келді. Меселелерінен таныш олды ве яқын вақыта оларны чезмеге сөз берді. Эпсі тавсилатларны Мұхаммед Зикиряев біле. Владимир Константинов зиярет еткен бірінші объект семейіздегі умтасил мектебі олды. Шымдымында талебелер экосменада оқилар. Мойсесе да бір 180 ерлік корпус ве спортзал құручылығына мұқтаж. Бұл мақсатларға әнді ерлі бюджеттен 40 миллион рубль айырылды. Алупкада ерлешкен балабақчаның диварлары есе көз огынды еқыла. Шымды о қазайы вазиетті болына. Объектінің реставрациясы үшін оған монолит, көлмек, есетмек, темеліні ве диварларыны қабилештірмеге керек. Это очень трудоемкая работа. Примерно скажу так, все равно, что новый построить, вот то же самое это. Вот одинаковая работа. И по стоимости, кстати говоря, примерно сопоставимы. Поэтому это непростое решение, надо на него дать ответ как можно скорее, и властям в этом плане мобилизовывать ресурсы и финансовые, и организационные. Поэтому мы уже, коль мы туда попали, то, конечно, мы в протоколе это отразим. Персонально я доложу главе республики об этой ситуации аварийности, чтобы он из моих уст, как строителя, услышал это. Невбетеки объект семейіздекі абадалаштырылған ялы кенары. Ода бір қач жылдан берлі қазаялда. Бұл ерде құручылық алы барала, амма пек яваш. Шымды Қырым акимиеті иш вақытына екінлемесі үшін құручылық шеркет огынде қатты талаплар қояжақлар. В следующий раз мы приедем сюда в обязательно, это вероятнее всего будет в апреле месяце. И мы проконтролируем уже конкретно с графиком производства работ. Потому что на словах нас заверили, что все идет в графике, хотя такой динамики на объекте мы, откровенно говоря, не увидели. Но не хочу спорить, пусть покажут документы, есть структура заказчика, она должна полноценно отвечать за то, что происходит, так сказать, на объекте. Экобен едінші сенесі Ялтада açılған чоқ профиллік жымқури тіби мерkezде исеневбет меселелері бар. Білгісаяр томографа, диагностика кечмек üçün инсанлар бір қач айт беклемек кереклер. Меркез федераль мүлкиет сайыла сакинлер үміт әтелер ке Русия Федерациясының сағлық сақлап визера бұл меселені чезмеге ярдым етежек. Посещение этого центра – это наше будущее здравоохранения, внешний облик его, конечно, вызывает только восхищение. Это лучшие европейские стандарты, высокой профессиональности врачей, с высоким уровнем заработной платы, с хорошим достатком, с современнейшим оборудованием.
уникальным оборудованием. Я, например, такое оборудование в жизни не видел, вот только здесь и увидел, поэтому это, конечно, вызывает восторг. Тем не менее, проблемы, которые существуют в самом регионе, озвучены руководителям, и они очень серьезные, они требуют тоже серьезного анализа, серьезных мер. Ялта регионның эпосы меселелеріні Владимир Константинов шақси незаретіне алды. Ве оларны чезмеге ярдым этіжега қында сәкенлерге сөз берді. Мухаммед Зикреев, Милет үшін. Апрельнан борынды Қырымда шер ве региональ yollarının мекиязлы тамираты башланacak. Bu hafta бүгін Cumhuriyet yol başçısı Сергей Аксенов хабиратта bu мақсадлары үшін bu sene қошма 17 миллиард рубль айрылды. Milli leyhalar çerçevesinde ise da 3 миллиард рубль. Эпосы планлар бар. Соқақлар да оларға кіре. Регионларының таздықланды. Пара бар. Март айында контрактлар тізілейчек. Апрелінің бірінден әркесінді ішке чықачақ. Мартның цикл күні Таврида трассасында Қырым пайтақтына кірген ерде әрекет схемасы деніштірілежек. Бұақта құрыжы генераль тыш қызметчінің матбуат қызметі хабиратта. Бұл трудовой чөйінші Чезілів елында асфальтның соңғы қаты тошылывы үшін керек. Көйлерге кеткен айдавчылары үшін трассаның сақ тарафындан еніш ел açılacak. Бұл ноқталардан керечке әрекет есе тоқтатылacak. Емдек мезетке кірген яда шыққан арабалар елінің сол тарафындан қатнайжақлар. Қарасу базарының четінде бензин зияде қанунсыз литр алкоголь чекіп алынды. Қанун бұзушылар сақлы мағазда спиртні сақлап, андан сата әділер. Байрам арфесінде оны элит ішімлік деп теклиф ете әділер. Cumhuriyet'nin içki işler vezirligi ve federal xavfsizlik hizmetinin xadimleri erkişini ve kadını kanun bozgan yerde yakaladılar. Endi olar 6 yılgaca hapiste tutula bilirler. Қырымда Русияның 8 шерінде doğru рейслер açıldı, оларға билетлер сатылып башланды. Bu hafta Mesjid Авалиманның матбуат қызметі хабиратта. Май сайында учаклар Брянск, Киров, Курск, Оренбург, Пенза, Уфа ve Челябинск шерлеріне учып башлайжаклар. Bu yönelişler boyunca doğru reyslер сентябрь ayının sonuna, октябрь ayının başına devam edecek. Халқара қадын қызлар күні яқынлаша. Чечеклер ервақыт олғаны КБ саз бақшыш сайла. 8 март байрам арфесінде гүлжелер ве флористлерде yüksek мевсім башлана. Ләле ве гүллер яқшы сатын алына. Бізім телевизион тақымымыз чечек анбарында бұлынды, бенлер же гүлдесте құтыларда оз вақытыны беклей. Бар байрамның ең мо чечек трендлер ақынданы жей сайва тариф ете. Ахтем Абдулаевның теплицасында фотоавескерлар топлашулары екінленді. Ән sıcak мевсім башлана. Мартын 8-інде мұнда бинлерже ләле кесілме құтыларға топланмақ ве түкенларға яңылмақ керек. Ләлелерінің ренклі кілімі гонжелер бірі-бірі артынан ачам. Оларының түслері чешет ачық пемпеден қою мор түскеже. У нас есть сорт, мы очень много в этом году посадили, почти 10 тысяч. Это авка, вот он за вами стоит. Краснозорье ләлелерінің ватаны Голландия. Гүлжелер соғанларны тамам анда сатып алалар. Кішік Нидерланды қыралығыны Сарабус қасапысында көрмек имканы әркезге берілмей. Бөлек оқылы гүлдестені тамам чечеклер оскен ерде елде етмекісе бұйық частыр. Вам с наступающим праздником. Байрам арфесінде қызларға ред етмек мүмкіндігі ілдейлер. Атта бұздалап анбарында чечекле сайланған ерінде де бұлымақ имканы молды. Гүлжелер асыраған лелелер әм шекіл, әм ренг бойынша чешет. Истегеніні сайлап алмаға мүмкін. Здесь какие-то края более бархатистые, здесь идут как-то попроще, да? В чем различие их? Это цветовая гамма, сорта разные, голландские. Есть с бахромой, есть обычные гладкие. Допустим, каждый сорт интересен по-своему. Этот сорт называется Роман Empire. Есть сорта Strong Gold, то есть вот они позади вас, они желтого цвета. Strong Love сорта, они красного цвета. Это все голландские красивые сорта. Ләлеге баққанда оса де гүл де белгенлер оса біле, оның өз құсетлері бар. О әм гонже түсінен, әм қоқысынен фарқлана. Бұл елі ләле асырауына олар 3 кереге артырдылар. Бұл есе 75 000 ләледір. И есть заказы у нас и в Керчь, и за мост сразу на Тамань, там тоже есть спрос, как бы. У нас качество хорошее, если честно говоря. У нас бокал хоть и небольшой, но он закрытый, ни разу не открывался. Ну, как бы вот, ну вы сами видите. Он такой нежный, красивый.
Бу саде эмек олмаса да пек Дульбер иштир. Ахтем Абдулаев өз иши хакында бойлейди. В ноябре месяце приходит луковица с Голландии. Мы ее высаживаем в ящики, охлаждаем и начинаем уже в январе месяце давать температуру 12-15 градусов и всю зиму топим, выгоняем их к 8 марта. Это тюльпаны под выгонку. Кырмызы, бембияз, ачык пемпе түсте пускөлі ел бу чечектерин асыраганлар муштарилерни ненин айретте калдырмак кереклигини билелер. Кырым лялелерини теплицалардан чечек базарларына, вет дүканларына yol алалар шымды. Бар чечеклери этрafында ажиотаж кыбадисени көрмек мүмкін. Отмотаешь такой, знаете, рассекателем и вот так вот чик-чик, и все. Ручку я широко не делаю. Если я делаю широкую, она ее сожмет букет. Чечеклеринен баглы инсанлар үчүн жылнын эн буйык байрамы бу мартнын 8-дыр. Она эвелден азырланып башлайлар. Бу күнге якын сатын алуулар 10 кереге арта. Обычно это с 5 числа, 5-6 марта у нас все заранее, заказы принимаем от клиентов, готовим букеты красивые, чтобы все мужчины поздравили своих женщин с 8 марта. Флорист, яни чечек безүтүлүбү устасы мераклы бір шейни кайдеди. Эвелери муштарилер сары чечеклерини сатып алмага сакына эдилер. Мартнын 8-нде эсе сары туз мевсым хитине чевриле. Очень даже актуальный желтый цвет, цвет солнца, цвет золота, цвет богатства. Очень даже это раньше были предрассудки желтые, там тюльпаны после песни Королевой. Сейчас это очень актуальный модный цвет. Бу чечеклер байырнын башында о кадар мод олганы тесадуфен дегил. Олар өз гүзелигинен чок вакыт кубандыра билелер. Лялелер узылген сон биле салкын ерде өсе биле. Onun үчүн эр кишилер мартнын 8 күнү саба чечек дүкандарына чапмайлар. Байрамга шымдыден азырлык көрелер. Мы должны были это делать завтра. И мы сейчас на скорую руку нашли где купить цветы. Но мы счастливы вот для наших одногруппниц. Знаете, я считаю, что главное это внимание. И все. Ну, как любой другой мужчина, наверное, готовимся к этому дню основательно. Порадовать своих женщин любимых, мам, бабушек, жен. Да, готовлюсь, да, выбираю подарок жене обязательно. У меня 2 подарка – дочка и жена на 8 марта. Сатычылар бутун усталыгыны куланалар. Гудестелерни яны дизайн эле топлайлар. Чешок кутуларга, велосипедтерге ерештирелер. Кымерде татылыклар кошула. Авада байрам муйты, севги ве бар кокусы сезиле. Наджия Исаева, Максим Турчев, Асан Ибрагимов, Миллет үчүн. Гузелік кону боле акцияны клуб Добряков адлы хайрия фонды кечірді. Оны айрыжайын кешаф еткен балаларының аналарына бағышладылар. Тежірибелі ұсталар қадынлар үшін ем текрарланмас образ яраттылар, емде файдалы тепселер берділер. Қадын қызлар байрамына боле оригиналь бақшы шақында бізімлев қамас. Визажист Диана Зорова енгіл эл әрекетлерінен Ольга Яковецнын яны образыны ярата. Қадын гүзеллік күні адлы акцияда иштирак етті. Оны клуб Добряков адлы хайрия фонды беден имкеннары сынырлы олған балаларының аналары үчүн тешкил етті. Времени на себя очень-очень мало, потому что с одних занятий на другие переезжаем. Мы из Белогорска, поэтому очень часто ездим в Симферополь на занятия. Вот, кроме того, школа, музыкальная школа. Татьяна Бабулян экі баланын анасы Гримханеге өз кенже қызынен келді. Конкурс ақында ВКонтакте ичтимай ағындан білді. Бірден иштирак етмеге қарар алды. Ты получаешь удовольствие, ты хочешь себя почувствовать женщиной, любимой женщиной. Ну, а для этого надо, конечно, и настроение, и красота. Гүзеллік күні адлы акция Эльк Сефер Москва шәрінде açıldı. Sonra оны бутун Русияда кечірі башладылар. Кечкен сене эйе Аняны Қырым волонтерлары тутып алдылар. Каждая мама, она уделяет очень много времени своему ребенку. У каждого из нас есть какие-то свои ежедневные проблемы, на них уходит много времени, и нужно выделить иногда день, чтобы посвятить его полностью себе. И вот сегодня мы решили помочь мамам в этой затее. Тәдбірнің программасы мираклы. Бу текрарланмас образ яратылығы дүлберлік сырларына ачқан мастер-класс. Стилистнен көрішу велбетті татлылықларнен чай içілігі. Бу күні эрбірана дүлбер ве текрарланмас қадынға чеврілді. Султан Истакаева, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет үчүн. 8 март күні орфесінде Исмаил Гаспринский адына медиамеркезде севамляна чығым адлы бала ресімлері ярышының нетижелері чықарылды. Қырымның яш сәкенлері насыл ішлеріні тақдим еттілер. Султан Истакаева тариф етежек. Что нежнее,
белом свете смотрит на меня. Я отвечу, ну, конечно, мамочка моя. Йырлар, ширлер, весы жа хайрлавлар. Булар эпосы эң азиз инсанлар үчүн. Исмаил Гаспринский на медиа мерkezде 8 март күні арфесінде тантаналы суретте «Мамочка, любимая моя, я не севімлі чығым» адлы бала ресімлері ярышның нәтижелері чықарыла. Дети нарисовали именно своих мам в основном. А мамы совершенно разные, но у всех, кажется, они смогли ловить тот характер, те нюансы, которые свойственны именно их мамам. 8 яшлы Аделина Аширова 8-11 яш категориясындаки иштиракчылар арасында. Бүгін анасына шиыр, жюри языларына есе чечеклер бақшыш ете. Я ее очень-очень сильно люблю. Я нарисовала рисунок, такое сердце, посередине написано «Мама». Байрамны Мираба газетасының муаририеті тешкілетті. Ярышта 5-14 яшлы 40-тан зияде бала иштирак етті. Оларның иджатларына жюри азалары қимет кестілер. Олар ресімнің мундережесіні, композицион верен қарарларыны әмде тасвир ету усталығына қайдеттілер. Ценности закладываются в детстве, поэтому именно сейчас, именно в преддверии весны, в преддверии праздника мы должны закладывать, объединять и еще раз показывать, как это важно и для детей, и для мам. Галиплер бүгін чоқ бір бала бақшышларнен қайтажақ. Бірінші сынып талебесі Редван Устинов сейіржелер севгісі адлы мүкефатны әлде етті. Я нарисовала карандашами маму, держала цветок. Бубар давамында медиа меркез балалар үшін дабыр ресімлер ярышына кешірмеге планлаштыра. О Улу Галибенің 75 жылығына бағышланacak. Султанис Такаева, Санзевадинов, Миллет үшін. Сарабыз қасабасының музыкаль мектебінде дүнияның гүзел ханымларына хайырладылар. Анда халқара қадын қызлар күніне бағышланған концерт кечті. Барсанада 15-тен зияде коллектив чықышта бұлынды. Залда чешіт девір, услюбве жанрда езілған әсірлер янғарады, эпс артистлерінің мұсафірлер алғышларнен қаршыладылар. Эльмас Сейдалиева Сергей Прокофьевның Меркуцу адлы әсеріне жырайытты. О музысияның ең гүзел талебелерінден бірі сайла. Музыканен еді яшындан берлі ұғыраша. Келечекте өмірні бузен атнен бағламаға үміт ете. Прокофьев Меркуцу – это произведение более шкодненькое такое, эмоциональное. Мне очень нравится заниматься этим видом искусства. Музыка – это жизнь. Экобинон сенесі мектепте денішмелер олды. Құлчуқ ве бұлғанақ музыкаль мөсеселері оның филиаллары олды. Енді оқ Межет районы бала санат мектебі деп адлана. Бұл сенен ғара көнде де бөлік açılды. Мұнда қатнаған талебелер чешіт ярышларда иштирак етіп мүкефатлар қазаналар. Праздник преддверие 8 марта, весна. И вот наши дети, как всегда, по традиции у нас праздничный концерт. Мы стараемся выпускать детей, которые выходят на юный виртуоз на второй тур, чтобы они еще раз обыгрались. Но это лучшие ребята у нас выступают на этом концерте. Бусене мектеп 50 елық юбилейны ве башқа мусеселернен бераберлікте çalışқанларының 10 елығыны қайдете. Бұл санға бағышланған байрам концерті майысының 29-ында Саралы Қият қасабасында кечіріледі. Экобин 21 сенесақ Междетека Иванат бақчасының реконструкциясы планлаштырыла. Бұақта шер мемориеті елбашчысының муавины парқа зиярет еле етті барған вақыт қабератты. Шымдалейха экспертизадан кече от аздықланған сон ішлер башланacak. Территорияны 2 гектарға жекеңлештірежеклер. Тахмин етілгенне көре яңыланған Иванат бақчасы Русия бойынша ең яқшылар сырасына кірежек. Предполагается увеличение количества животных, но территория увеличится гораздо больше. Поэтому это будет совершенно новый парк, который, я думаю, удивит всех жителей и гостей Симферополя. Қырым сакенлері Редван Османов ве Валерий Джалалов Джинби федераль округ бойынша юниорлар арасында кечірілген біріншілікте тунч мүкефатларын әлде еттілер. Юнан Рома Куреш бойынша ярышлар мартның 4-ден 6-сына же Ростов вилаятының Азов шерінде кечті. Анда yüзден зияде спортчы иштирак етті. Бызым ватандашларымыз есе Русияның біріншілігіне йоланмаларын әлде еттілер. О Хабаровск шерінде апрель айының башында кечежек. Шымдықыда қаға бұ епсі қаберлер келечек енімізні 21 бұчуқтаға чырманас қайырлы ақшамлар.